Pepa. O vai atu I lau tusi le na sau le newspaper malunga fo o le social media. O le ua ave lau whamalo ioe. Ia I la tau na maua ia whailonga tau aloa mai whailonga tau aloa tuwhanga whailonga tau aloa malo. O walanga o leu tau me tau atu whata o marmlama fo I lea au lea. Wa lewa na whai mai le ta pipi ia le tuwhaino whailonga tau aloa ne. Sa ye foi la o tala nga mo na fai. Ya masa te mina amatai on a fai fai no to lo. Ai ma fu mai mele elinta to me fa pe. Na pa wale ta to fi fa lo avis fa lo stangata. Ai masa mai fa fo. On fai le na non so fa matai. Yeah. Yo sia matai whatever. Au si matai mo matai fo I wa fatu. Yeah. Ya la vele ia I pe ni falolonga. Ya ka I maranga soa. Ya ma sera tanga ia mo mai fafo. Ole mela tu. Ya ka ko I falo ka mo meo I manga ia mo. Alele solo mai vai. O le tato manatuna. O tato ie fōlingo ia na mua. O ie fo le au ngā te lele. Ele solo ia pala o lato vaia o le io mai tolo le poto. Bela o nā lea na whatupu manatu. Ia to filau mo le matu kapeneta na whatonu i leo au. Malesi minista tapena ia ni fufuanga whavae. Oni falolo ole valu le na o le fatali valu fa ave se la valu fa il masino o curso settimana fa le fai una le a te lo o mal fenga palo tol valu lima ma le pelo mato o ese tu lo le si vai na tele o inala ai mato nga yalo malo Le no o vai nga tupua. yo o le to e malo mai la mato le valu le to e amatai lo le fo ia fo nga le ya ma o te pena nai lo le fautu nga le avec tono capena tampasia amata mai lo ina ya on fai ia falolonga tatu malo. Yeah. O me ala piku tau I sa o fa momonga. O me piku sini o na matanga. O le mamulu atu se falolonga ai lo mulmuliange. O le kankale ave e mo kwaleanga. E ula I tangata I tato falolonga. E au fia ume atu e ngā tomai. Lo inga au fia la kapi o pinga talonga mo meu kole ku ya ale tulanga la ele me faina lo committee fa pitone ya tangata ele amata mata mai la se longa kalsanga ku se le ainga posesifo e lo se tangata kanga ngai postanta mai fa fo sa to ina sa mo ale mela e fa ton fa sa lo fa lo tele ngai la wilo kele kaka o tele ia tangata fai ona lato tausa mai le mela na tau tele el committee kakao ang maka I kuwa el committee awa elem faina le ilo en tangata ni me fale ko e por kiki lo a veces se failonga tangata le tal jengai ya makaloa nga ula ka ko ya tato failonga tola ela utilo la ele sounding ala fai ya tawa te lo alto tele ma le vola ta mo ya te le nga lo al committee sa fai e ave la fa malo il committee ya me se foi lo fa malo ya la to mai na o te lo to tele
ua matua tal fiangai ia whalolonga fo i o fai ia e mole anga i lumole wa tele sanga tele malmalama e taunu matua fai tete e me fa pe o le songa kele fo pi wale mamal wale mamal wai a tawa no fa to mau le mamal o le o a fo o whalolonga tau loa o ele ia pe no tau ele inta tu me fa pen fai fa to amata mai le lo fo ingalo le valu le va su asa na opeltania fo le tau te lo na mai ai ia fa lo longa mo pine na ku kam sese ma le toa British Award British Award le la a o ngi fa la ngi ka mo ia songa sunga male ko KPE ya le fiona ele la mo malu ya tu potum sese KPE or KPE or commander of the British Empire nga onga ko kasi o kako ko mori le ya kupua male to pineia yo Britania to fa fo ile pineia o le tautele to momia o le ko kasi kako malo fa mai ni sa tangna mo se fa longa tau lo mai malo la o fionga ma le sa fa pito la so fitanga ale tulanga ili tau fa ni me fa pena ai sia awa foi langa mako le sa mako ki le fa ni me inga i ona ai mako okay malo fa ma le si me oto o silsilako e ko kelenga ka yo fioki mali di e fai ya e kalfia ngai ala a ba fioki mfime ya kilo le pe ya mame nga fai le a fai e kelia ngia mame le nga fai o fa ma mo fo pinge nga me una ka ya mau malo